prekogranični projekti sa Mađarskom, sa Hrvatskom, sa Rumunijom, koje naše kolege iz Vojvodine zajedno sa nama uspešno realizuju, i te kako predstavljaju moćan instrument prevazilaženja i potencijalnih sukoba kroz rešenje tako dnevnih pitanja koje su potrebne ovim građanima. Jedno od pitanja jeste, recimo, pitanje malograničnog prometa sa našim susedima koji su postali članica Šengena. To pitanje će nam se otvoriti i sa Rumunijom i Bugarskom kada postanu u potpunosti članica Šengena, ne samo, ostali su još i kopneni putevi, kako da, eto, kroz prekograničnu saradnju, izgradnja mosta, prevaziđemo pitanje koje objektivno postoji. Rekli bih da su ljudi na terenu mnogo pametniji nego države u rešavanju i nalaženju izazova, odnosno odgovora na izazove.